Dore ibyo wamenya kuri Bruno Fernandes uherutse kuzuza ibitego 100 na assist 100 mu mateka ya Manchester United. Warabibonye ejo hashize Bruno Fernandes ntabwo yafashije Manchester United gusa gutsinda Crystal Palace, ahubwo yakoze amateka. Ku gitego cye na assist yatanze yahindutse umwe mu bakinyi nyuma ya Wayne Rooney ndetse na Ryan Giggs mu bakinyi batatu bonyine mu mateka ya Manchester United batsinze ibitego 100 ndetse bagatanga assist 100 icyarimwe muri iyi club. Ariko nyuma y'ibyo hari ibindi bintu utazi. Inkuru ye y'urukundo. Umugore umuhora inyuma bamwita Anna Pinho. Aba babiri bahuye bafite imyaka 16 bakiri mu mashuri yisumbuye segonderi. Inkuru benshi batazi igihe Bruno Fernandes yagiye gutura mu Butaliyani akurikiye inzozi ze. Yari akenye cyane, nta mafaranga yashoboraga kubona y'itike yo kujya kureba filme yewe no kugura pizza cyangwa se umugati niyo ariko wabivuga. Anna uyu mukobwa yakoraga nk'umusifuzi kuri match zikiringwa mu nza kenshi ziba zigizwe n'abakinyi batanu buri kipe. Yasifuraga muri weekend. Uyu mukobwa niwe wanishyuraga ibyo baryaga iyo babaga basohotse. Yamusanze mu Butaliyani igihe Fernandes yari ntacyo aricyo. Uyu munsi bafitanye abana babiri, Matilde na Goncalo. Bamuzi cyane nka Queen of Old Trafford, kubera ko uyu mugore niwe wahatirije Bruno Fernandes kuguma muri Manchester United igihe bashakaga kumugura amamiliyoni menshi. Turebye amafaranga yishyurwa, Bruno ari mu bakinyi bayoboye Manchester United, ibyo ntago tubigarukaho. Ariko se niwe wishyurwa amafaranga menshi? Siko bimeze, kuko yishyurwa amapaundi 300 buri cyumweru, miliyoni 15.6 z'amadolari ya Amerika buri mwaka. Ni amafaranga menshi, gusa azi nyuma ya Casemiro mu kwishyurwa akayabo. Ariko niwe mukinyi wakinye iminota myinshi kuruta undi wari we wese mu Burayi mu myaka 5 ishize. Abafana bo bazakubwira ko akwibirenze. Igihe tugiye kurebera hamwe ibintu taruzi kuri Bruno Fernandes, mwibuke mukande like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bigisha buri munsi. Nitwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Kuva afite imyaka 15 Bruno yakinaga defense. Abatoza be bamuzamuye mu kibuga kubera ukuntu yagendaga yihuta ku buryo kuva inyuma byabaga byoroshye. Afite umubare 8 yiyanditseho ku kuboko kwe nka tatuwaje. Impamvu ni uguha icyubahiro papa we nawe wambaraga nomero 8 mu bihe bye akina birumvikana. Byageze n'ahindura nomero ya jersey ava ku kwambara 18 yambara 8 nyuma y'uko 8 ubonetse. Akazina bakunda kumwita ni Keborniha. Gaturuka ku kuba Fernandes akiri muto, yari muto cyane buryo bamuhimbye izina risobanura ngo igitunguru gito, little onion. Uyu munsi nkuko igitunguru kibigenza iyo kikugiye mu maso ukarira, ari gutuma abadefenseri barira gusa mu bundi buryo, mu buryo bw'insinzi. Insinzi y'ejo hashize yasize Fernandes ku mwanya wa 3 mu bantu banditse amateka akomeye muri Manchester United. Ese yaba ari we mukinyi udasanzwe dufite nyuma y'ibihe bya Ferguson? Mbwira icyo bitekerezaho muri comment. Urabyemera? Wibuke ari mu bakinyi batatu bonyine muri Manchester United batsinze ibitego 100 na assist 100 icyarimwe. Afite imyaka 31, yavutse tariki 8 mu kwa 9 mu 1994. Ariko nanone mu gihe Fernandes akomeza gukora amateka, ibiganiro byacu natwe nakagaruka. Mukore subscribe ntimuzajye mucikwa. Naho ubutaha.